Umugabo aje gushikura telefone y'umugore, umugore arayifata, nibwo hajemo akantu gasa nishi, umugore akubita umugabo rushi rwiza cyane. Ba ex mureke gusenya ingo z'abana. Ese ko mutabyara byagenze gute? Umugabo ati yewe uyu wacu sinzi nimba atabyara nanje nawe. Imyaka 2 twatoje kumarana. Nta kibazo tugira ariko ntarasama. Kagacati ko kugamba umugore. Sinzi ushobora gusanga atazanabyara sinzi kera ko ramucira imanza. Agacati katari nka keza. Na marikodi so tuze guhura duciringe tuvugana 3 kandi tuzahurira hamwe twahuriye ubushize. Ndagusuhuje nkwifurije igitondo ciza wewe ndetse nabugorobye nkwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye ngo amahoro y'Imana akomeze abane nawe muri gahunda zawe nziza zose urimo. Turamukije abanyamurenge bose kwisi ukuye mutugara, turamukije abanyamasizi bose kwisi, turamukije abanyarwanda bose kwisi ukuye mu bifogane byabo. Tusuhuje abantu bari ruguru kuri gakondo yabasekuruza ibanza by'abasekuruza abakibirimo banze kubivamo. Turabasuhuje kandi turabubashe cyane kubera ko muri abantu b'ingenzi kandi muri abantu b'agaciro. Turamukije M23 boss batwirwaneho mwese, turabasuhuje cyane ngo Imana ikomeze ibishimire kandi ikomeze ibarinde. Intsinzi tahe iwanyu, intsinzi tahe mu bwoko bwanyu, intsinzi tahe muri bene so kwa muryango wa Isiraheli. Dushimiye ko subscribe kuri Ineza Live TV, uri umuntu w'ingenzi kandi uri umuntu w'agaciro, nta mana nta buzima yandirimbo. Ibyo dukora tubikorera mwebwe, ibyo dukora tutabafite ntawe tuba turi gukorera. Iyi channel yanyu mugende mukomeze muyikunde, mukomeze muyirebe, naho ibindi byose n'imigisha ibiri mu yindi. Turamukije abanyafrika bose, abanyaburayi, abanyaziya n'abanyamerika. Aho ngaho ndishuwa ko tugiye tuhagira abantu badukunda, bareba ibikorwa byacu, bareba aho twakoze nabi bakadukosora. Ntawe udakosa. Uyu munsi ndakosa kwishima, ejo ugakosha. Nuko nyine ubu buzima tubamo nta formule. Uyu munsi urishima, ejo ukababara, ejo ugaseka, ariko Imana ihindura ibihe, iguhindurira ibihe byiza. Abantu bari mu bitaro, abarwayi, abafite abana barwaye mu bitaro, abafite ababyeyi barwaye mu bitaro, nukuri Imana igira ikintu ibakorera muvemo, kubera ko kurwaza umuntu mu bitaro birababaza kandi bigatera na stress bigatera stress cyane. Ababuze ababo nukuri mukomere mwihangane, urupfu ntaho rutaba, urupfu turarugendana, turyamana narwo, tugendana narwo, rutubamo. Kwa kundi bazavuga nyine ngo ikizakwica ugendana naco, ngo tuwohonga ikizakwica ahubwo gukurikira, ariko ikikubamo ntaho wogihungira. Tirwomenyerwa ariko nyine n'ikintu kiza gitera abandi shock cyane bakababara, kamusanga umuntu yihebye nundi ye bakanaviramo no kwiyahura kubera gusa stress. Ariko abantu bari mu bihe bigoye, ibihe by'umwijima, byo maze kubabwira nukuri mwihangane cyane. Mwihangane ntajoro ridaca nta n'imvura itazihita. Uyu munsi kurarira ejo uzabuha useka. Kuno kwezi kw'icenda rero kubabera ukwezi kwiza. Mukomeze mwishime, mukomeze mutunge mutunganirwe. Naringiye kuvuga ngo ubuki buzoba abane bwinshi. Nibuka ko hano ntarabona ahantu baza badaha. Kino gihugu tuzatubona ubuki, ariko ntituzi ngo buzabuva hehe. Ntiturabona ibi birabagiye kudahamo, nimba ari cimeza, nimba ari inkorano nanje nawe. Abantu bari ku rugamba salute, turabemera cyane kandi courage. Turiyegeresha, iri ni kanisa rinini, ni kanisa rifite abashirika benshi. Nukuri wahisemo kubana natwe, warakoze cyane. Ngo ijambo mfite ryo kukubwira gusa n'iryo kunokubwira ngo warakoze. Umuntu ugufatira umwanya akagutegera, ufata umwanya akakureba, yewe hari n'ufata umwanya agasharinga ibyo mwavuze. Uwo muntu n'uw'agaciro n'uwo kubahwa. Hari umuntu nabonye avuga ngo
ngo kubera ngo kugirirwa nabi kw'abantu ngo ntakigira umutima muri we ugira neza. Gira neza wigendere. Natwe dufite abatugiriye nabi, abo twagize ibyo dufasha bakatuvuga nabi, abo twagize ibyo tumarira muri kariyeri zabo bakatuvuga nabi. Nta kibazo, wowe gusa gira neza wigendere, ibyiza biri imbere. Ibyiza biri imbere. Ni igitangaza se iyo Yesu aja kuba umugome ntaba yaragendanye na Petero, kuko yarazi ko azamwihakana. Ntaba yarajanye na Yuda, yarazi ko azomuremesha, ariko yaremeye ajana nabo. Bimwe urenzaho, bimwe ukarenzaho. Niya ndirimbo ivuga ngo mbarimo mbazi. Nibura hip hop ni indirimbo nziza, abantu baza bavuga ibintu ko guhanura. Ni ibintu byiza cyane. Ibyo ngibyo so byatuzanye, dufite inkuru dushaka kubahereza yabaye nk'isakuzaho bukeya hano, ariko izwi n'abantu bake. Nababwiye ko njengera aho wowe utagera, aho udafite ubushobozi bwo kugera, ukazabimenya je narabimenye. Dufite inkuru y'umugabo n'umugore bamaranye imyaka 2 barakoze ubukwe muri uyu muhana wacu wa Kasarani hano hepfo Maji munsi y'inani gutya. Yakoze ubukwe bwiza cyane, sinabubonye ariko amakuru hari nuko yakoze ubukwe bwiza, ngo bwari bwiza. Babutashe imiryango, aho umuntu avuka, iwabo, ba nyirarume, babyarabe. Ikinyamurenge ni ciza, ukamusanga n'umuntu uri mu bukwe bwawe ngo uriya ngo ni mubyara wa so. Urwo rugo rumaze imyaka 2, rufite umwaka n'amezi 9 ku 10. Rugiye kumara imyaka 2, kandi imyaka 2 si mikeya, kuko hari n'urusenyuka rware rubayeho ako kanya. Abazungu gabo babikora bishakira imitungo, ariko twebwe ingo zacu esko wo kunda n'umuntu kavuga ngo umukeneye imitungo muri mumara kubana ngo uzayimutwara ngo mutandukane. Biragoye. Biragoye. Ntanga abantu bakigira baranyazwe, abandi nabo imitungo bafite nico ufite nonaha, amafaranga atari menshi atari make, ayiryuga ukaryama, ibikorwa bikagenda byo mu nzu nyine. Ubu ngo simpamya ko yo kuza washaka gusa kugutwara imitungo iyi. Zana abastari bafite amafaranga menshi aza kubwira ngo ka kantu kawe kose ugashire ku mugaragaro, ngasinyire ko kabaya kanje nawe duhuje imitungo, tuvanze imitungo yanje ni yawe ibaye y'umuntu umwe. Ndayigira ubushobozi nawe ugira ubushobozi, ariko twebwe usibye ko nyine ubunyine ubuhembo bwarabaye. Cyo kimwe no ko ushakwa n'umuntu waha muri Afrika agukeneho gusa ngo umugezi iyo hayaja, yamara gushika mugatandukana. Barahari, timwababonye, barahari. Cyo ni kimwe. Iyo niyo mitungo abanyamurenge baza bakurikiraho abandi. Akama kuja atagukunze pe, kavuga ati reka uzandekarare dukorera ubukuriya, nitumara kubukora tubane nyine ariko wanshikisha. Kandi si igitangaza kudekara fiance wawe wa mushitsi yo mushitsa mugakora ubukwe. Sibyiza ko bamwe batazaba bimfura bamara gushikayo ngo tuberanye. Bibaho rwose ibyo ngibyo mwagiye mubibona, sinje wabivuze, sinje wabizanye, mwagiye mubibona ko byeze. Iyo ni imitungo twebwe zo dukurikira kugira ngo tubane. Ariko iyi nkuru yacu kuntu iteye rero, uyu mugabo n'uyu mumama bamaranye hafi imyaka 2 iri kubura amezi 3 kurane, batuye muri umuhana wacu wa Kasarani. Tuzi amazina yabo tutari buvuge, tuzi imirara yabo tutari buvuge, si ngombwa. Naho basengera tuhazi tutahavuga, si ngombwa. Ariko gusa abantu batuye aho muri ako gace mwarabyumvishije iminsi 2 ishize. Ngiye nabyumvishije, ndavuga nti reka mbyihorere. Nabone ndabizi harimo abanyataka ngo inkuru zawe ngo ni impimbano, mukazita impimbano, mukazikora namwe, mukazita ibinyoma, mukazikora, mukazititika, mukazikora. Mwishaka televiziyo nta kibazo n'ukuri, ariko byoza biba byiza nawe ugiye utohoza ugakora inkuru zawe wenyine tu ukazikora, byaba ari sawa. Izanjega zimeze ukazihorera.
ni ukuvuga ngo habaye iminsi 2 ishize abantu bose bashatse, abantu bose bafite abagore n'abagabo, abenshi usanga telefone password umugore ayizi, umugabo ayizi. Ibyo ngibyo rwose ni byiza kandi bigomba kuba gutyo. Gahamagaza yawe ugahamagaza yanje, nimba mfite mideni ukarinyishurira nta kibazo. Ibyo ngibyo ni bisanzwe. Kurya mwabaye umuntu umwe na Bibiliya ivuga ngo mwamaze kuba umubiri umwe, telefoni bimwe banki bimwe, konti bimwe, M-Pesa ibimwe. Ako kantu nyine mwama mukagira kaba kanyu mwembe. Umugabo nibwo yatangiye kuzaza ahindura password, agakomeza gucenjinga password muri telefone. Umugore akamaze se ko password wayihinduye, sinzi uko byagenze ariko reka nyegushiriremo 1 2 3. Iyo bigenze gutyo mwasharinga aga telefone ukabona hari bitangiye guhezwa, bimwe bari kubiguhisha. Abantu mwapanze murabizi, umupangaye banyirwa bagasaje kuganira, baramubwiraga ngo iryamira urarusha kandi nturusha ntaho wagiye ntaco wakoze biriwe mu nzu, ngo ni muryame ngo murarusha ngo ejo muzabyuka kare ntaho ufite kubyuka. Uko yakubwiye ngo genda uyu mwanya nuwa banyira urugo tugiye kuganira. Hari amabanga banyira inzu batogana umupanga yahari. Abantu mwapanze muri aho neza, ni bisanzwe. Akomeza kuyihindagura. Naho impamvu ya byose akaba ari ex wiwe, uwo bakundanaga mbere yuko bamenyana n'uriya. Bandikirana utumesaje, meze ute, ndagukumbuye, bwa message nyine bw'abantu bakundana, kandi yashatse uriya ex ahari. Ubwica nenze ex, sinzi impamvu ariko kimusubiriraho ko nubuzayifu. Biragenda bikomeza kuba gutyo, password zigahindurwa. Nibwo umugore yaje kubona ati hano hantu harimo ikintu. Aza gukeka, agenzura phone, afata telefone, hari ukuntu uzusubiramo za message wagiye wandikirana. Umuntu wakugenzura nyine aza kora ibishoboka, kandi nawe hawe wikeke ikintu cyangwa hari ibyo urimo, hari ukuntu budatuje, ufite nka wasi umeze nyine ukuntu nguko. Kuragana n'umuntu ariko amawazo nti muri kumwe, ni kwa kundi ngo umubiri uri hano ngo ariko ibitekerezo biri he, ngo biri mu ijuru. Hari umugabo wavuze ko ndaseka ngo kera ngo yataramye ngo yageze mu ijuru, ngo umubiri ngo uri hano ku isi ngo ariko ngo ibitekerezo. Cyakoze ibyo nta kibazo n'umwuka w'umuntu, umuntu wese agaruka abanye n'Imana yiwe. Nibwo umukobwa yaje gufata umudamu mbabarire, yaje gufata telefone y'umugabo, abonamo message za ex wiwe kandi yaramuzi, yararamu presence, aravuga ati uriya ni ex wanje, nta kibazo, ibyo twakundanye gusa habayeho kutumva ibintu kimwe, turekana mu mahoro n'ubwumvikana n'ubushake twembi. Niyo mpamvu rero nakujeho nuko nagukunze kandi numvise duhuje ibintu byinshi. Ibyo ni bisanzwe nta kibazo kirimo. Asanga muri chat y'umugabo na ex akamubaza ngo chat ndazifite, jewe ndazifite chat. Ex akamubaza ngo ese ko mutabyara byagenze gute? Umugabo ati yewe uyu wacu sinzi nimba atabyara nanje nawe, imyaka 2 twatoje kumarana, nta kibazo tugira, ariko tarasama kandi umwana byo n'Imana izitanga urubyaro. Nabonye umugabo muri Canada amaze imyaka 15 yarabyaye, imyaka 20, na Sara nawe yabyaye afite 90. Ikintu cy'urubyaro rwo n'Imana izigitanga. Nta muntu umuryango nti wo guheza umwana, iso nti yo gumwana cyangwa nyoko, umwana atangwa n'Imana. Hama haba akantu kagacati ko kugamba umugore, sinzi ushobora gusanga atazanabyara, sinzi kera ko ramucira imanza, agacati katarenka keza na marikodi, so tuze guhura duciringe tuvugana 3 kandi tuzahurire hamwe twahuriye ubushize. Amarikodi umugore yagwaho, amare kuyagwaho.
ngo niho satani nyine ngo aba atagituma ngo intumwa ziwe ngo aba yimanukiye. Umugore warakaye yo muriro. Hari abantu barakara bakiyumanganya, agashobora kumarana ikintu icumweru cyangwa ukwezi agifite muri we, avuga ati nzakikubaza umunsi runaka. Umugore ararakara, nanige kuvuga umurara wiwe. Umugore ararakara, muri kurakara, umugabo ngo ari muri dusha amaze koga, nibwo yamubwiye ati ndashaka ko tuganira kandi umbwize ukuri ntumbeshe. Ariko abivugana umujinya, abivugana umujinya, kuko deje umugore kera yari amaze gukuramo chat z'uwo ex wiwe n'amarikodi yabyiyohereje muri telefone yiwe. Ati ndashaka ko tuganira umbwize ukuri mbohokeho ntumbeshe. Ati tuganira iki ko nta mwanya mfite, baraka tukaganira nimugoroba. Ati tuzure satani uri murisha, ndashaka ko tuganira kandi umbwize ukuri. Naringiye kuvuga izina ry'umugabo. Ati nugira uca ku ruhande biraba birebire. Umugore warakaye nibwo umugabo avuga ati ngahe sawa mbwira vuba vuba ko ndihuta. Aramubaza ati ese wewe na ex wa muracavugana? Ati njewe ati reka tago mukivugana ntago ndamufitanye. Umugabo yamuhakana. Umugore nibwo ngamubwiye ati se kugenda ungamba kuri ex wawe ngo sindabyara, urubyaro akaba rutangwa n'Imana, ibanga ry'urugo rwawe wowe ufite nirihe ryo kugenda untangatanga kuri ex wawe umvugaho ibintu nk'ibi? Mfite amarikodi yawe, mfite na message zawe, mbwira. Umugabo nibwo yasaje muri telefone vuba vuba asiba chat n'amarikodi. Arangije umugore avuga ati wibisiba wivunika, ndabifite njewe, ndabifite, turabigize birebire, umbwire ukuri, umbwire udaciye ku ruhande, utambesha, umbwize ukuri. Umugore aramubwiye ati nubigira urwenya cyangwa se ukajijinganya sinkurega kuri parawe kubera ko murangana kandi mushobora kuba hari n'ukuntu muri inshuti cyane. Ndabwira pasiteri izi chat zose n'aya marikodi yose ndaya pasiteri, mvuga ati uyu mugabo wanje jewe nawe tugiye gutandukana kubera buno burofa bamwe. Umukobwa akaba yegeranye n'iwabo, kwa kundi abaturanyi bakundana bagashakana, ari ba neighbor ba jirani, inzu ku yindi, amagorofa yegeranye. Nibwo bagize gucyaza intongano bama batangira. Umugabo aje gushikura telefone y'umugore, umugore arayifata. Nibwo hajemo akantu gasa nishi, umugore akubita umugabo urushi rwiza cyane. Aranga ati nta soni kura nundi munsi ntuzamenyere. Yo urushi yakubese urusha hangaha, urushi rw'umujinya, ijisho hafi kuvamo. Keraga birashakuje, abaturanyi baraje bararebye niki kija mbere bimeze bite, bahamagaye pasiteri wabo. Ariko kera ababyeyi b'umukobwa babimenye kuko bari baturanye. Niko byagenze. Pasiteri araje, aratangiye arabunze. Pasiteri wari uhari? Turakora mukisha. Araje arabunze ageze aho ngaho. Ariko kera amakuru yavuye mu iporoti imwe yagiye mu yindi poroti. Kera umuryango w'umukobwa wabimenye, kera byasakuje. Kurya pasiteri yagiye kuhagera iwabo w'umukobwa n'abo muhungu bahari kuko nabaturanye hano hepfo maji apana kuri. Iyo nkuru n'ubwa mbere yumvishije wowe muntu uri maji cyangwa wowe muntu uri muri Kasarani. Icyo mbivuge ni iki ngiki rero, ba ex kuba utaramushatse ntiyabyishimiye ugashaka undi. Yego yaje mu bukwe bwawe guheza impano, ariko ntabwo yari yishimye inshuti yanje. Wewe wo kwishima, wo kwanga wamara ukishima, ariko zikintu cyo kwanga ukuntu kiza kibabaza. Ba ex mureke gusenya ingo z'abandi, ariko nimuzisenye nta kibazo kuko baba karibu. Wewe warekanye n'uwo mukobwa mwakundanaga, niki kindi mukiyamuvugana? Niki kindi yo no gusenyeraga kurya ganti yishimye ko wubatse, ntabwo abyishimiye habe na buke. Ahari ntamerewe neza ko bahataha mwabo. Nawe ni umuntu ufite imyaka yo kubaka, yakubatse, ariko wowe mwarakundanye umwaka umwe 2 3 uramureka. Ibyo mwapfuye ni wowe nawe mubizi. Ushatse undi numara ngo murashaka ko mudiringa miki. Ibintu ni bibiri. Azemera mudiringe afite intego yo kugusenyera.
icya kabiri, azaguha umwanya kugira ngo umugore wawe umuburire umwanya. Nabyo bizabaho. Kurumva umuntu afite intego nziza. X bamaze ingo, ariko njyewe ndi X sinokwemerera ko tunabonana tuvugana iki. Waranyanze ugashakwa uri mu rugo rwawe umaze imyaka 2, niki kindi twaba tukivuganya? Bo gucata mumeze mute, murakomeye, urasa neza, n'imbaraga foto ubonye postinze, ndabona mwarananutse, mwararwaye, ndabona mubyibushe, Imana yakome. Ni ibyo ngibyo ni bisanzwe. Umuntu gupostinga ifoto ukavuga ati yewe ko wananutse byagenze gute, ko umuntu mwigeze gukundana, cyangwa se yewe ko wabyibushe noneho bimeze bite, wakoze siporo. Ni ibintu bisanzwe kubwira umuntu mwigeze kuba inshuti, urasa neza, utuntu nk'utwo n'utuntu dusanzwe. Ariko dupange tubonane, dusubire hamwe twari turi kugira gute? Warantawe ugashakwa n'undi, niki twaba tukiya tuvugana. Kuramukanya ni sawa, ni byiza. Kubazanya amakuru ko mumeze muri Kayore ni byiza, Kasarane mumeze mute, Kitengera mumeze, nta kibazo ibyo ngibyo. Ariko ubundi buntu bwo hirya bazabasenyera aba X. Naya makuru yatugenzaga. Mugende mwirinda abo muvugana nabo, mugende mwirinde inshuti mugendana nazo nizo munavugana nazo. Bange babagutumaho ngo bagukure mu murongo ubamo, handi ngo bakuyobye, bagukoresha ibyo baza bakora wowe utabamo, babikwigishe, utumurongo nyine. Inshuti igukoresha ibyo ikora, niyo wowe utabikora ukabikunda, wari ugapoteye ngo yavuye ku murongo. Abanyamurenge ciza ngura mutipe ngo yavuye ku murongo. Yabaga kuwe murongo, yabaga kuyiherezo, ngo yavuye ku murongo. Iyo bavuga ngo runaka yavuye ku murongo, ni igihe aba yaragiye gukora ibyo abandi bakora, iwe atakoraga, atanijanyemo, bamujanyemo. Nico gihe bavuga ngo yavuye ku murongo, ngo nta gahunda kigira, ngo yavuye ku murongo, ngo yarangiritse. Niko kuko yemwe turabakunda cyane, mukomeze muryoherwa n'uku kwezi, kandi mukomeze mubone ibyiza byinshi. Reka tubabwira ngo amahoro mu mutima n'amafaranga mu ikofi. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, bye bye.